egameni lika Jesu Kristu sisonzela kuwe wena lo nkulunkulu wethu, wena lo wethembekile lo ngagucuki titukulwane netitukulwane uNkulunkulu. Konke lesikufunako kakukho lokwendlula kufuna kwasethu, kakukho lokwendlula kufuna wena, kakukho lokwendlula kufuna intsando yakho. Babe wethu nanamuhla siyabonga kuphiwa ngwelithuba lekuthi sibe khona ebukhoneni bakho. Egameni lika Jesu Kristu silethe tibongo, silethe indumiso, sithole kukhululeka. Siphakamisa libito lakho lona lodwa lelingcwele, siphakamisa buhle bakho, siphakamisa bukhulu bakho. Babe lokhu sithokotisako ukuthi nase sifikile ebukhoneni bakho sithole wena. Siyativela babe kusukhona nangempela indzawo yakho le, indlu yakho le, nathi sibantwana bakho. Sibonga kwemukelwa nguwe, uthathe lidumo nanamhle mini, dunyiswe ubatshadwe esitalweni sakho sebukhosi. Amen. Singahlala phasi bazalwane, shaya idandla sibonge i-praise and worship team yethu isahlala phasi. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyacela ukuthi ningivumele bazalwane, yebo simvusele umfundisi solo siyamvusela, nami ngivumele nikathe ngagcina kumvusela Nkosi yami. Awu amen. Angendi nje umkhuba sengentiwa ukuthi kathe ngagcina kumvusela banamake. Siyanivusela bomoya egameni lika Jesu Kristu. Awu amen. Bavusele bafundisi labakhona emkhatsini wethu, ngivusele buholi belibandla egameni lika Jesu, ngivusele nje buholi bonke lobukhona ngetigunya kwehlukana kwato egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Haleluya. Bese ngivusela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ayanivumi ngalendlela le nginati nivuma ngayo, seniyangezama nje. Yawo amen. Cela sisukume sime ngetinyawo tethu, sidumise uNkulunkulu, simbonge, sisho lutho kuNkulunkulu, shaye tandla simikise indumiso kulomdzala wethu insuku, yena yedwa lohlele esitalweni sakhe sobukhosi lobusa phakathe naphakathe. Uye lo wendile ilanga, wenda inkanyeti, wenda nenyanga, uye lo dalile mazulu emhlaba, Yehova lobusa phakathe naphakathe. uNkulunkulu wethu wethulela konke lokukhona, sinika tathi bonke lonke lendumiso negazi lolo egameni lika Jesu Kristu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Ngingumntwana kaNkulunkulu, ngesinzisiwe ngendelwa umusa bazalwane, ngisesemtimbeni. Ngiye ngikubonge lokho ngoba kusukela emandulo livangeli liyashunyayelwa, kodwa kukhona labangakaphenduki nanamuhla. Nanamuhla solo sishumayela lona, kodwa kukhona labangakaphenduki. Ngawuthola lo musa wekuphenduka nalishunyayelwa lelivi. Awu amen. Ngabona ke ukuthi ungithandzile uNkulunkulu kakhulu, hayi ngekuhlakanipha kwami. Inkosi ayinibusise. Nanamhla ngiyaphila ngoba angendele lo musa. Ngimbonga ukuthi ngemukele livangeli ngisesemtimbeni, ngisengakhona kuguqula tintfo. Awu amen. Ngoba nase ngikhumule umtimba lona lengiphila kuwo, noma ngingafisa ukuthi ngase ngiyamemukela Jesu ngekwendeka. Ngako kukhulu kimi bazalwane kwekuthi nangisaphila uNkulunkulu avule emehlo ngibone, avumele inhlitiyo yami ithobele kuvalivi laNkulunkulu, ngithathe isinqumo ngisaphila. Inkosi ayinibusise. Hawu amen. Ngwakathwala ke ngingibhekile igama lami. Inkosi ayinibusise. Sikhathi lesinengi labanye bangaze bahlabele we welcome you.
nabangibona ngisemkhathisini wenu noma ke nakwemukelwa advakashi bacabazi nami ndawusukuma bese bacabazi kumbe ngiyadoja cha bazalwane ngumntwana la khaya Nkosi yami hawu amen sekuthi nje ke kunelitoho uNkulunkulu la ngiphela lona ngitohele steki hawu amen so kuyenteka vele ukuthi ngingakhona ukuhlanganyela nani ngenxa ya ukuthi ukhanza singalenye ilanga le kuyajuthwa phinze ke futhi ukhanza ukuthi noma ngakwentekile niyangibona ngithi yele niyambona yele Mose ngedlula ngibheke empuluzi la khona umuntu omzala angithuma ukuthi siyawuzuza imphefumulo ngakhona hawu amen ngakho nje niyibona ukuthi yele akusiswe isipoki ngemi Nkosi yami Nkosi ayinibusise bazalwane ngiyacela ukuthi siconze evini laNkulunkulu sebavele bavetile lamajaha ngiyajabula sebavele bavete kona kubhalwe ngesilumbi kodwa kusho liqiniso hawu amen liqiniso nakunendo umhlaba loshikashikeka ngayo kuthola liqiniso Inkosi yami sayinibusise umhlaba ufuna liqiniso leliqiniso ulifuna lifunelwa umhlaba as a whole noma umhlaba wonke collectively hawu amen kukhiphe abantu bayahuqulula bayasiphenya bayaresearcha bafuna liqiniso umhlaba ulifunela ema-organizations liqiniso hawu amen umhlaba ufuna liqiniso ulifunela ema-individuals Inkosi ayinibusise kuneluphenyo lolufunwako noma lolwentiwako umhlaba ufuna liqiniso lifunelwa indlela inqubo lifunelwe impilo lifunelwe impendulo hawu amen usamshikashikeni kufaka ekhathi nanathi sithi khanza semshikashikeni ukufuna liqiniso laba abanye bafuna ama-identities abo bafuna ukuthi babobane hawu amen abananjabulo abanakuthula ngoba bafuna liqiniso ngabo ukuthi sinesibobani thina kulokufuna kwabo labanye bayalahleka njengoba nemhlaba ulahleka ngivumeleni bazalwane ngisho ngalokho labanye ukhanza sebashintsha bungibo babo sebafuna kuba ngilokunye ngoba abaqonzi naleli qiniso kabalitholi kahle ukuthi sibobani thina kunenkinga lekhona emhlabeni kunekulahleka kweliqiniso emadoda afuna kudati ukuthi angemadoda yini vele bafati bafuna kwathi ukuthi babafatini bantu labasha bafuna kwathi ukuthi sine vele sibantu labasha vele are we male or female hawu amen labanye bashintsha buve bevungaza ukuthi ngangiphila ngale angiphili kahle ngoba kube ngatalwa ngale people are seeking the truth hallelujah ngiyacela ukuthi sibuke livi laNkulunkulu Ncwadi ya Johane sahluko sesiphohlongo livesi le-32 32 kuna Jesu lapho uyakhuluma kodwa ngivumeleni ngicale ngavesi 31 Inkosi ayisibusise kufunzeka kanje ngako Jesu wakhuluma kulamaJuda labesakholwe nguye wathini ngibamba ke maka sihambe kanye ngoba vele kubhalwe ngesilumbi lapha ume nje kancane angizuse right maka akanti ungahlala na uva emadolo ukuthi haya sayayekela amen Jesu wakhuluma kulamaJuda labeke sende njani bazalwane abeke ndenjani bazalwane sikhulume hawu umfundisi wami Nkosi yami usanza kungizama ukuthi unge usukelena phela lapha uzoshaya isilence la hawu amen ukhuluma kulamaJuda labeke sende njani bazalwane asakholwe nguye ngivumele
Jesu aka waste. Nikhona abazalwane. Aka waste, akasi wasteful. He does not run short of resources. Akaphelelwa ngema resources. Kodwa akawachithi. Ngakho wakhuluma la kati khona kwekuthi kutawuvakala la takukhuluma. Wakhuluma kunaba lasebakholwe nguye. Amen. Laba labakholwe nguye bebenayo nendlebe yekumuva. Lenkulumo iqhamuka ekubeni abende imimangaliso. Ngala nangala wabonakala ukuthi hayikhona. Lo muntu lo kunemehluko man. Amen. Kodwa bangede bakholwa abantu. Njengoba sishumayela namhla abantu bangakholwa. Wase so uyabayekela laba labangakholwa. So unaka naba lesebakholwe nguye. So khuluma lamagama uthini? Ngakho Jesu wakhuluma kulamaJuda labesakholwe nguye wathi, nanime emavini ami, nibafunzi bami sibili. Nanende njani bazalwane? Nanime emavini abane. Nibafunzi bami sibili. Sikhuluma ngendzaba ye continuity la khuluma ngayo babe nyalo nje. Lenzaba of remaining, repeatedly doing something. When they into yinye ongemalanga, uqhubeke la kuyo uyende ungathinwa ungatsangali. Ungayendi lento ngoba iyavuma ukuthi yendeke. Ungayendi lento ngoba mhlambe yendeka ikahle. Uyende noma kumnanzi. Uyende noma kubhlungu. Amen. Uthi-ke nitaba abafunzi bami noma nibafunzi bami sibili uma nitawuma lamavini ami. Nikhona abazalwane. Nangabe nitawukuma kulamavi ami. Nibafunzi bami sibili. Hayi ngoba seningivumile nje kuphela. Hayi ngoba nivile ukuthi ngisitheni. Hayi ngoba nikholiwe kuphela. Kodwa nivile nilalele neva nakholwa. Lokutawunisita ukuthi nize nibe bafunzi bami sibili yini kwekuthi nime kulamavi ami. Into lesilimatile nalesibambelele nananathi lesesikholiwe kungemi lamavini aYesu. Ngikhona abazalwane. Kungemi kulamavi naletifundziso. Ngiyalithanda leli silumbi ngoba lithi remaining where faithful in my teachings. Nime la kuletifundziso. Amen. Asiqhubekeni bazalwane. Nanime emavini ami nibafunzi bami sibili. Verse 32. Niyawulati liqiniso neliqiniso liyawunikhulula. Lele silumbi ke likubeka kahle. Lithi and ngaloko ke nikhona abazalwane. Ngaloko ke livesi lami leli ngilona bekungilo 32 kodwa ngoba kunalokuthi ngalolo kuqhamukaphi. Ngaloko ke and nitawulati ke liqiniso. Ngaleso sizathu ngoba nine nitimisele kubamba tifundiso tami nimekito nitawulati ke leliqiniso. Litaselenda njani lona? Leliqiniso litase liyasikhulula. Amen. Leliqiniso litase liyasikhulula. Ngekuthi sime etifundisweni sesibafunzi basingikhululekile asisacinzetelekanga. Isikhathi lesiningi nasikhuluma ngekukhululeka siye sibuke ukukhululeka kwekuthi kunetinto mhlambe lesitiphethe letikhombisako sithi ngilabakhululekile. Nanathi ke nasishumayela ngalelinye la siye sithi utabe awukabambi lona abe usaswela lokhu usathinga lokhu kunjani njani niyakubona. Siyinte ungazi ukuthi lokukhululeka kubonakala kuphela ngeke ukuthi kukhona losokuphethe. Ganzi kukhululeka lokhukhulunywa ngako
wekuthi lokuthula kwaKristu lokwendlula kuqonza konke kuthulisa la enhlitweni yakho. Amen. KuKristu Jesu. Kuthi tinto tingahambi kahle wena utibone tikahle nje ungakukhathathi. Baze abantu bacabanga ngazi ukuthi awuphili kahle. Kanti ngilokuthi leliqiniso selikhululile. Ufike la uqonza khona kwekuthi uyati kukholwa ngakuye ngekuthi ngiphethena ngingaphathini. Ngoba bakhona labaphethe labangalali baphethe. Labangena kuthula baphethe letinto wena lothawukelako banato letinye labanye bantu leto tinto leto mane bakhala nato. Amen. Kodwa wathi leliqiniso litawukukhulula. Yini ke liqiniso? Angicale singefiki lapho sibuke lokuthi la labantu awathi leliqiniso bananatimba unathi. Sesendlulile sikhuluma sathi bakholwa nguye angithi. Amen. They believe in him. Angeke ukhone kuhlala ulandzele entweni longakholelwa kiyo. Kuyaye kuvakale kulukhuni nakakhuluma umfundisi ngalesinye isikhathi athi ulapha ngoba you believe in me. Niyakubona? Utekimi ngesiswati. Hayi ukuthi sisukholwa nguye kwesiso uNkulunkulu cha. Utekimi. Kuye kuvakala ungathi kulukhuni kanti liqiniso. Amen. Labantu laba kufuneka bathembeke etithembisweni noma etifundisweni kaJesu. Bathembeke la kuto. Ngoba impilo yekholwa ithi ubamba lokhu lengikholwa ngiko ngikwethembe bese ngethembela la kiko. Ngoba tethembiso takhe tingiyebo thina sithi amen. Angithi bazalwane. Tethembiso takhe tingiyebo lolo thembisile wethembekile yena ukuthi gcina tonke. Nethi thina kufuna ukuthi sethembeke kuleti fundziso lethi. Sitase siyadibona letinto lesitijakile. Kinga yethu sijaka lama fruits. Asifuni lesihlahla. Amen. Siyakufuna lokwethelo. Sitobhengitisa tona. Silo mnyahlabelela. Life is easy when you are on the mountain. You talk of faith, talk of faith. Lengoma ngiyengithandiswe ngilokuthi liqiniso. Natinto tihamba kahle kulula vele kufakaza. Kodwa nawe ehlela phasi lapha kuvele esihosheni. Ya la khona ubona ugcina ubone ngala ubuka ngalana kude intsaba bese uthi ukholwa kakukho. Ngifuna uhambe nami namhle mina sibuke letinto leti. Letingeke tiguculwe kwesimo sakho simenjani wena ubonani ukholwa yini. Labantu laba they must be his disciples. Kufanele babe bafunzi. Amen. Bafunzi ke bazalwane. Kuthiwa bafunzi ngoba bahlala etifundisweni tabani taJesu. Ngoba kucala kule 12 disciples angithi bahlala naJesu. Bambona Jesu afundzisa. Bambona Jesu alambile. Bambona Jesu akhala. Bambona jabulile. Bambona indimimangaliso. Tonke letinto. Bambona afikelwa buthongo atsinwa. Bambona kuvuka tivunguvungu akhona. Nikhona abazalwane. Letinto baba ingcenye yakhe endlula kithu. Naku-ke lokumcoka. Mhlambe lesingakuthandzi kakhulu thina bazalwane. Sithi sesimkhethile Jesu. Asisafuni kuhlala la tifundisweni. Amen. Asisafuni ukuta enkonzweni sihlale sifundziswe. Angeke kwendeke. Angeke kwendeke wati ungafundzi. Angeke kwendeke. Kufuna uhlale ufunze ngoba ufanana nawe emukela Jesu ufanele luswane. Luswane alikwati kutendela lutho. Kukhona lokufika kula ngcondweni yami nje ngisakhuluma ngaluswane. Nawe emukela Jesu uba luswane
umntali wakho usajajuliswa ukuthi uyakubona uyakhala kusho ukuthi uyaphila. Bazalwane kabasilandzeli kabasifuni lesigaba lesi. Umntali wakho ujajuliswa ukuthi uyatonela. Nakakusula kusula ejabulile. Amen. Ajajuliswa ukuthi uyaphila. Kusho ukuthi ungumuntu mbamba. Leti gaba leti kufuna singateki, kufuna sitowenda lamaphutha kuphi na. Silungisiswe ngoba na utawufuna kuvela uqhamuke sowumela wena. Utasumelela kabi. Utalimelela kabi livangeli. Amen. Buyani bazalwane sihlale phansi sithole leliqiniso ngaleli vangeli lesilikhethile. Sitokhona kwebusendlule kuleti gaba tonke. Sinakeke sibone batali bethu ukuthi basesuka beve njani, bakhulumani ngoba nabenda leti into bayakhuluma ngithi. Siyakhula ke ngaleyo ndlela. Amen. Bahlala etfundisweni kaJesu. Bahlala naye bambone endlula konke. Kwathi nasekufika lesikhathi la khona kumele kube ngibo lebendlula kuletinto bakhona kuma. Sinelivangeli lamhla ngoba bema ngalesikhathi bafundziswa. Baphinze bema ngalesikhathi letinto setendeka. Lolo kuyenda timo tisishaye lokuthiwa we become victims of circumstances. Wekuthi secatha igaba. Amen. Nangisindziswa ngaka ngifuna ukuqhamuka mina ngilotshela nangiphesi ngimkhanza asinzisiwe yena ukuthi hayi mfana wami lokho akwendiwa lokho. Kanti umfana kahle ngibani? Ngime. Angathi lutho. Ufuna ngihlale phansi ngifundzise. Ngoba ngila khona livakeli lethu libe infiltrated. Ngila lifike ladungeka khona ngekuthi sivumele bantwana beda nebuve batobuthela la. Ngoba abakasivumeli lesigaba. Umdzala umkhulu kuphi? Kulelenye indzawo. La nomntwana. Angathi ngigcizeliswa yini lenzaba yekufunza. Labanengi bathathe emasondo kwangazi ukuthi sengilapho khona abantu benda khona imikhuba labatela khona tinto tabo singatati ukuthi letinto yini letinto tabo. Kanzi ngila khona kufuna hlalwe phansi kufunda. Singakubalekeli bazalwane kufunda. Asibuyeni sihlaleni phansi sifunda. Hallelujah. Sitawuthi-ke nasa sikhombise letimbawu leti tisende letimbawu leti kuthi silati liqiniso. Leliqiniso bese liyasikhulula. Hallelujah. Nasa sihleli safundziswa sabonakala ukuthi hayikhona sitase siyalati leliqiniso. Leliqiniso liyasikhulula. Asiqhubekeni maja. Yini ke leliqiniso? Liqiniso kwakuthi Jesu Kristu yena liqoba uliqiniso. Nangabe ufuna liqiniso ufuna Jesu. Nangabe ufuna kulati leliqiniso ufuna Jesu. Nangabe ungeke ufune Jesu ungeke ulati liqiniso. Kungako ungathi umhlaba uyadideka uyadungeka ngiloko ukuthi leliqiniso ulifuna wrong, ulifuna endzaweni lengasiyo, ulifuna nakubantu labangasibo. Amen. Liqiniso nguJesu Kristu. Nasingamemukeli Jesu asemukeli leliqiniso. Siyawuhlala njalo singalati leliqiniso. Amen. Ngifundzele ngeSiswati makhe. Johane 14:6. Jesu wathi kuye, mina ngiyindlela neliqiniso nekuphila. Kude longeta kubabe nakangeti ngami. Lalela mzalwane. Nangabe ufuna indlela nguJesu. Na ufuna liqiniso nguJesu. Noma liphi liqiniso nguJesu. Amen. Wathola Jesu uthole liqiniso. Na ungakatholi Jesu ungeke ulithole liqiniso. Lalela ngivumele ngithi ngalesikhathi uthola Jesu wena sowuma kulolu hlangothi lolungala ubuka lolu hlangothi lolungalo ngeliso lelihlukile. Sekunena na into lokuthiwa bumnyama ngale kukhanya ngala.
sewuyakhona kubona ukuthi hayi khona lokho akurong nawe uyadibona uma ekhanyeni uyadicutha ukuthi lokhu ke kufuna ngikususe ngakusikwa sekhaya lokho. Amen. Ingqondo yakho seyibuka into ngendlela lehlukile ngoba wena sowembulelekile. Angithi niyasathi isicubulo salakhaya. Amen. Ingqondo yakho seyembuliwe. Into sokubuka ngendlela lehlukile. Amen. Thola Jesu, thola iqiniso. Yini iqiniso? Iqiniso livi laNkulunkulu. Livi laNkulunkulu iqiniso. Ngetulu kwalo kude lelinye iqiniso lotalithola. Jesu uyathandaza la Johane 17:17. So umtholile maka. Ngifundzele maka. Tehlukanisele bona ngeliqiniso babe bakho. Livi lakho liliqiniso. Abethandaza la angathandazeli kuphela abafunzi Jesu. Nakalungiselela kuyesiphambaneni awubethela. Wathandazela laba labe nabo ngaleso sikhathi wasithandazela nalaba atawumemukela kufaka mina nawe. Amen. Sathandazelwa wathi tehlukanisele bona. Oh my God. Tehlukanisele bona. Utawuthi abahlukanisa utehlukanisele bona bese uyabafundzisa lelivi lakho. Ngoba lelivi lakho ngilona leli liqiniso. Uma ngabe sitawufuna kumelana siphambane nelivi laNkulunkulu simelene neliqiniso. Kude encenyela singalithola khona. Siyawulingisa abantu labasha. Sisi kuningi. Kuningi cwabelene basho njalo. Hey kuningi. Uvusela umlomo umusha hey kuningi. Kula uhlala kukuningi. Ngoba sibalekele liqiniso, livi laNkulunkulu. Ngiyacela ukukhuthaza uma ngabe ungaphenduki ungamemukela iJesu Kristu njengenkosi nemsindisi. Ngicela ukuthi umane ukholwe nguye namuhla. Thuba lakho lamhlale kwemukela. Kude ingcenye. There is no other way. Bengiyibala itinto tabalishumi. Sitawubala letconnect ibala namuhla. Amen. Leti sisekelo. Teliqiniso akusito todwa abazalwane, but ngilele mina ngiconnect khipha niyabona. Leti sisekelo temzalwane lekumele sitibambe thina abazalwane. We have to embrace these things. We have to embrace this truth. Amen. Ngoba loloko sibanga ngathi kukholwa kwethu nathi asakuboni ukuthi kuyasebenzela noma kusebenza kwekuthi silahlekelwa ngileli qiniso. Letinto letisisekelo talolukholo lwethu. Amen. Kwekuqala kwekuthi munye uNkulunkulu. Akabhica futhi nalabo pastor. Asibonga uNkulunkulu nemadlodi. Sibonga uNkulunkulu ngoba he is the only true God. Amen. Nguye yedwa lo uNkulunkulu. Kude lo munye uNkulunkulu. Amen. Sitafundza John 17:3 makungayi le Genesis. Genesis bayade ukuthi lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye ngulona lwadala izulu nemhlaba. Na ufuna kumelekela lokunye la ngeke ukuthi ungiyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Akusiye Allah. Ngoba Allah asmart. Akasiyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. No phela liqiniso, sikhuluma liqiniso. Nebafana abasibacadivari. Funa sikhulume leliqiniso. Ngoba ngilekhathi sitawu compromise ngaleli qiniso, ngalesikhathi kufanele sifake leliqiniso khona. La khona konakala khona. Sesatshiswa sesaba ngekuthi siphila heaven kukhona labantu awuthunukala. But ngeliqiniso lesikholelwa ngilo. uNkulunkulu wethu akasiya la. Sina sathi uNkulunkulu ala sathi uNkulunkulu. Ngesilumbi ingodi. Amen. Ala akusiyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Sine sikholwa uNkulunkulu ongiyise wenkosi yethu Jesu. Kwaphela nya lo munye cha. Funza maka.
Kuphila lokuphakathe ngiloku kuthi bakwati wena uNkulunkulu longuye yedwa weliciniso bamati na Jesu Kristu lomthumile. uNkulunkulu longuye yedwa weliqiniso, the only true God. Na Jesu Kristu. Amen. Konke lokunye asikhothame kuko. Amen. Konke lokunye kakusilo lusito kithi. Kodwa uyikhoma ukuthi lo lokusena ngathi sesiba nenkinga ngiloko ukuthi sita kuNkulunkulu ngathi sinalamanye ama-options. Kungazi sikasithembi kahle ukuthi vele lo nkulunkulu wethu unemsidi noma ude sida ungazi ukuthi singakhona nekumlekelela. Liqiniso lelilahlekele emakholwa lamhla. Lokwenda ungathi emakholwa adungekile ngaliqiniso nalo. Bantu bayalithalalisela leliqiniso ngenza abana ngeRomans 1:20 ngicela umfundzeke yena vele maka. Funa sikubuke. Bayalithalalisela abantu leliqiniso leli. Kwekuthi uNkulunkulu umunye noma libonakala noma lisebaleni. Amen. Linjani bazalwane? Liyabonakala lisebaleni. Alinge ukuthi wena uyavuma noma uyaliphika. Ali futhi ngakuthi uthiva unjani wena. Asinza bayemizwa le. Fundza ma. Kusukela ekudalweni kwemhlaba nemkhathi emandla akhe laphakathe nebunkulunkulu bakhe bebufihlekile emehlweni ebandvu. Noko bebukhona etingcondweni ukuthi bubonakale etintweni latendile ngako ke bade daba. Abanawuzilandulela abantu. Bede bantu taba de kungakholwa uNkulunkulu. Ngoba kusukela ekudalweni uNkulunkulu konke lakwenda wakwenda kwabonakala kwafakazela bukhona bakhe. Amen. Noma uphuma nje uthi uyaqala athi uyabuka uyabona ukuthi hayikhona kunemuntu lomkhulu ungetulu kwako konke. Kunesandla lesingetulu kwawo lo. Ngithi teke kuseni sine siyamangalisana. Ngoba imfihlakalo lenkulu wekuthi bowuhleka ujabulile walala ungathandazi nekuthandaza. Wabhutha ubaleka wavuka ekuseni. Wathi uthi uvusa inhloko yavuka. Wathi uyakhuluma kwakhulumeka. Awathi ukuthi kwendekene. Kukhona labalala esiphelane ngoba asinayo icontrol over lempilo. Lokho kusikhombisa ngalokusebaleni kwekuthi side taba tekulandulela uNkulunkulu. Noma siyametzelela uNkulunkulu kodwa yena unemusa ngathi nasisakhona kuvuka siphila. Liqiniso lesingeke silibalekela nalesingeke siliphikise. Noma ulala utsakiwe itolo kodwa uyavuka awadi lokuthi uvuka kwende njani namhlanje uvuka unelibhabhalazi. Kodwa uyaphila. Lokho kufakaza ngempilo yakho. Kumangalela wena. Amen. Kuyakumangalela ukuthi lo nkulunkulu uyakuthanda. Lo nkulunkulu lenza banawo ngikwakunika ithuba namuhla. Iqiniso lesibili ungathi ngawugcina kilo namuhla. Lithi Jesu Kristu indodana yaNkulunkulu. Akunanzaba kuthiwa kuvuma noma uyakuphika. Jesu Kristu indodana yaNkulunkulu. Hallelujah. Ngifundzele Matthew 17:5 ke. Mark. Matthew 17:5. Onke lamavesi singawathatha abazalwane afakazela lokho ukuthi Jesu Kristu manenge futhi ngoba iBhayibheli liqiniso nje. Yonke into ngalo liqiniso. Amen. Besingeke siwabhale onke. Sibhalele lesikhona kwabhala. Amen. Wathi asakhuluma lokho kwaqhamuka lifu lelikhatimlako labasibekela. Kwevakala livi kulelifu lithi lena yindodana yami lethandzekako lengithokota ngayo yilaleleni. Jesu uyakhazimliswa uthethe bafunzi labambalwa labathathu enyuka nabo kuthi ayobabonisa imfihlakalo yekwe ukuthi vele uyindodana yaNkulunkulu lele kuthiwa ngesilumbi transfiguration. Uyafika nabo nabaletulu enzabeni basakhuluma kuvakala livi lelivele etulu lelifakazela lalingaqali lo Matthew 3 ngolesikhathi Jesu wabhabhatiswa levakala lelivi
lifakazela amen kuthi le indodana yami lethandzekako yiveni akunandzaba ukuthi bani uthi Jesu ngubani uNkulunkulu uthi indodana yami le Jesu indodana yaNkulunkulu hayi ngoba kusho bani kusho uNkulunkulu ufanele ukukhondwa ngemnawo bantu bayalithalalisela leli vileli balithalaliselwa ukuthi asifunze nanguya Mateo cela gcina ngayo Mateo 13:15-55 balithalalisela ngoba dinenge itinto letenda ukuthi singalitholi liciniso ngaJesu Kristu lethi sibambako noma sale ngivele nje ngikhuluma lapha labantu laba Jesu wena imangaliso leminenge bayabona ukuthi hayikhona bantu bayaphendvuka ngale mangaliso la endako Jesu bayasuka lapho lamaJuda angithi bekhona la lababhali baFarisi nabo bonke labebamelana naJesu bonke la kwendako bayasuka lapho bayahlekisa nikhona abazalwane bathi njengoba nawe wathi uyakholwa bahlekisa ngakho wathi usinzisiwe bahlekisa ngakho kungako labanye bakufaka esikhwameni lokholwa kwabo kungoba abantu bahlekisa ngakho kusinziswa bahlekisa ngakho bathi lo akusilo lo mntwana embadi lo akusiye unina Maria bomna kabo siyabathi nabodzadzewabo bala ukuthatha phi konke lokho bantu bahlekisa ngenkolo nangalukholo noma bayibona imiphumela amen bazalwane cela kuma la qiniso lawa lekufuna ngasiphunyuki sibantwana baNkulunkulu uma ngabe sitalibamba leliqiniso singeke size siyengeke singeke sikhanze sifana nemagagasi sehla senyuka amen inkosi yemsayinibusise mangabikho osalayo mhlaba abangcwele la inkosi vala inkosi vala umnyango mangabikho mangabikho osala ayinkosi Chelelwa chelelwa khona asho haleluya asho Nginembuzo sowukholiwe yini wena inkosi Jesu solemukele leliqiniso
Mhlambe nalasontweni uyeda uyatiwa uyetayelwe. But sowulemukele leqiniso. Leliqiniso liyindlela. Leliqiniso likuphila. Leliqiniso singena ngalo emaphakatheni. Asinawungena nangebusondo bethu. Asinawungena nangebafundisi. Awunawungena uthandaza lakha awunawungena ngami. Kodwa ungena ngobulemukele iqiniso. Ngivumele ngithandaza nayo kulesikhathi. Uthi mfundisi ngiyamtsinga Jesu. Phakamise isandla sakho ngithandaza nawe. Phakamise isandla sakho kakhulu ngesapi. La awumanye. Inkosi ubuze sithathe wethu. Ukhona lo munye na? Awumanye la. Uguqula lekusasa lakho. Ukhona lo munye? Ufuna ukuthandaza ngegama lika Jesu. Nkosi, nakuvalwa lo mnyango wemusa angasisaleli ngaphandle. Na ufunza iBhayibheli lithi Noah nasangenile emkhunjini. Bantu baqala kubona emanda phakama. Kwangathi ngikhane ukuthi kanti lenzaba iqiniso. Mhlambe lebe bake bamsita Noah kushayela amaplango uthide. Basikhumbula eNoah sike sakubambisa. Kwatholakala ukuthi Noah netikhiya kanato. Kuvale uNkulunkulu umnikati wendzaba. Kokuthi uyabahawukela ubeva njani sikhiya sasingekho. Ngusimakathe lo tawuvala umnyango. Bekungcono ungene ungakavala. Ufuna ukuthandaza nawe kuseni. Mina egameni lika Jesu. Nalethuba lakho. Lithuba lemsa. Ukhona lo munye na? Nakude cela sedlule tsathethu ngicela uma ngetinyalo khona nje. Ngithandaze nawe egameni lika Jesu. Haleluya. Baba ongcwele nangilomntwana utakuwe Jesu. So livile livi. Moya ingcwele wakhuluma naye. Sibonga lo msebenzi lo wendako. Lo ngeke yendiwe noma ngabe ngibani. Kodwa wendiwa nguwe. Yethula umthwalo mshiye neliqhulu. Silita emaketane nabozangosi. Nako konke lokukhungelana nelitolo lakhe. Noma litolo litsinza umndeni. Siyephula bozangosi nemaketane. Sithi Nkosi mvise inkululeko. Letholakala kuwe wedwa. Egameni lika Jesu Kristu. Amen. Siyabonga thathe wethu. God bless you. Amen. Singamshayela uNkulunkulu tandla kodwa. Hallelujah. Praise the Lord. Singabonga umshumayeli. Amen. Lo ningakunaki sivama kukusho. Nangilanga embili ngiyabona mina. Ngibona konke. Nakuthiwa kushadandla shadandla msuba sibukele. Nakuthiwa amen. Vula imbebebe yakho. Nawe uthini manje? Uthi amen. Lokho akusuka ukudla neGruja nje kuphela. Ngokuvuma. Kusita wena nalokuvuma. Awu amen. Ngisho amen mina. Ngisho amen. Praise the Lord.
Kodwa nabakuphaliswidi wenda njani? Huh? Wenda njalo? Uyasmile. Uyathi lo amen udule kakhulu kuleli street. Unemandla kakhulu kuleli street. Oh, amen. Usho amen mina. Hallelujah. Nengisida wena. Ngoba na usinje nawe uvula umlomo uthi amen. Uyaqhaqheka nawe. Khona imthungo leqhaqhekayo. Kunethinto letinyibako evele lemoya. uNkulunkulu emzanibusise.